Ekosistemen funtzionamendua enpresa poligono batera aldatzea izan da Mallabiko udalak abian ipini duen ekimen berritzailea. Goitondo ekosistema industriala izena ipini diote, eta poligonoko 77 enpresetatik 32 bildu zaizkio. Los objetivos que se persiguen con esta iniciativa cubren dos ámbitos. Uno, digamos, el ámbito más medioambientalista, que sería el cierre de ciclos y la optimización de los recursos, y otro sería más el ámbito de la cooperación empresarial, de la implicación de las empresas, de el trasladar las buenas prácticas entre ellos y sobre todo también el de reconocer las empresas que lo están haciendo bien. Poligonoko enpresen ekimenez sortu zen proiektua eta 2010ko udalsarea 21 saria jaso du ekoberrikuntza kategorian. Hainbat eragilek hartu dute parte ekimen honetan edo proiektu honetan. Eskertzekoa da DBGSak egin duen lana, gure ideiak gauza izan ziren gorpuzteko. DBGSekin batera proiektua aurrera edo diseinatu dauena lagundu dena diseinatzen Arrasateko Unibertsitatea eta Euskal Herriko Unibertsitatea, eta noski proiektu egiterakoan inplikatzeu udalarekin batera eta DBGSarekin batera bertako enpresak. Goitondoko ekosistema industrialak hainbat ekimen aurre ikusi ditu hondakinen murriztapenaren inguruan, ur kontsumoaren murriztapenaren inguruan, euri-uraz baliatuta, prozesuetan berotzeko eguzki plaka termikoak eta peietalen etxita, eta poligonoko hondakinak biltzeko puntu berezi edo ekogune bat sortuta. Lo que pretendemos es abarcar dos tipos de proyectos. Unos proyectos más a corto plazo, en los que se vean resultados más o menos inmediatos y que las empresas puedan ver que se está haciendo algo, y proyectos más estratégicos a largo plazo. Y en este sentido empezaremos con la ordenanza de recogida de aguas pluviales y con la puesta en marcha del ekogune en el polígono. Energia kontsumoa eta hondakinak murrizea ez ezik, mugikortasuna optimizatzea ere du helburu Goitondoko ekosistema industrialak. Horretarako trafikoa arautu eta antolatu egingo da, eta dagoeneko dauden trafiko azpiegiturak hobetu egingo dira. Eredua antzeko beste poligonoetara hedatzea ahalbidetuko du Goitondoko ekosistema industriala ekimenak. Eremu industrialak ekosistema naturalak bezala kudeatzea da azken helburua. Alegia, enpresen arteko lankidetzaren bitartez eta materialen, baliabide naturalen, energiaren eta partekatutako beste zenbait zerbitzuren kontsumoa optimizatuta.